Blistavi Helios sa zlatnom kosom i krunom od sunčevih zraka bio je otelotvorenje života za stare Grke. Svakodnevno putujući kolima sa 4 upregnuta krilata konja preko nebeskog svoda, Helios je zasipao zemlju, ljude, biljke i životinje svetlošću i toplotom. Posebno su ga voleli stanovnici ostrva Rodos. Oni su verovali da je Helios, pošto je radeći svoj posao ostao bez ičega u podeli vlasti među bogovima, uzdigao njihovo ostrvo iz dubina mora i uzeo ga u lično vlasništvo. Nazvao ga je po svojoj manje poznatoj supruzi Rodi, ćerki boga Poseidona. Ujedinjenje Polisa na Rodosu omogućilo je prosperitet i bogaćenje ovog ostrva, ali ekonomsko povezivanje sa Egiptom upetljalo je Rodošane u ratni sukob s Antigonidima. Nakon neuspešne opsade ostrva, Demetrije Poliorket, sin Antigona I, se povukao, ostavljajući za sobom ogromnu količinu ratne opreme. Opsadnu kulu i opsadne mašine stanovnici Rodosa su delom pretopili, delom prodali, što je bilo dovoljno da započnu 12-godišnju izgradnju najveće statue drevnih vremena, jedno od 7 čuda antike, svog zaštitnika, boga Heliosa. Izgradnja je poverena rodoskom vajeru Haresu iz Lindosa, učeniku čuvenog Lisipa. Najverovatnije na ulazu u današnju luku Mitraki, na mermernoj osnovi, najpre su postavljena stopala i članci. Izgradnja bronzanog kipa od neverovatnih 33 metra visine išla je postupno uz korišćenje gvozdenih i kamenih ojačanja. Završena je oko 280. godine pre nove ere, ali ne postoji nikakav pouzdan opis kako ona zaista izgledala. Već posle 56 godina Kolosa je srušio razorni zemljotres, lomeći ga na najosetljivijem mestu, u kolenu. Plinije Stariji je zapisao: kada je statua polomljena i pala na zemlju, grupa od 5 do 6 ljudi ispruženih ruku jedva je mogla da opaše prst ruke Kolosa. Delovi razbijene statue žalosno su ležali skoro čitav milenijum, dok i Harapi, posle osvajanja ostrva sredinom 7. veka, nisu prodali nekom jevrejskom trgovcu iz Edese. Angažovano je čak 900 kamila koji su na leđima prenele metalnu masu.